هەر لەسەر وێ پرسێ ئەم بەردەوام دکەن پرسە چەکدانینە پەکێکێ و خواهڵوشاندناوێ بزانبن کە نەرینە ئاک پارتی دوێ دەربارەیدا چاوایە پێویستە چ پێنگاوێندن بێنە ئاوێتن برێز محەممەد مفتی ئایدن کۆ پەرلەمانتارێ ئاک پارتیەیە و سەرۆکێ گروپە دۆستاتی عراق و تورکیا لە پەرلەمانتۆیا تورکیە هەرج ئەنقەرا میێوانێمەیە برێز محەممەد ئەبدەماوە باش بەس پاسون میێوانێ ڕووداوێنە. پشتی وێ بریارە پەکەکێ نەها پێویستە چ گاو بێ ئاوێتن وش ئالیە کێوە. بەێ دەنگێتە تێمە ئەگەر تو دەنگێمە باش دبهیزی دەپرسا من بهیست بڕێز محەممەد پرساتەن تێنەگەیشتم نە پشتی وێ پێنگاو و بریارە و پەکێک ئێستاندیە یا خەفە سەخکردن و چەکدانینێ پێویستە چ پێنگاوێندن بێنە ئاوێتن وش ئالیە کیژان ئالیڤە. کوردی باخەوم یان ترکی باخەوم چونکی ئەگەر تو کوردی باخوی باشترە ئەگەر تو بخوازیژی تورکی بکێفاتەیە تێ بگە هەن ئەس کوردی باخەوم بەێ بەێ ئەم بەێ ئەشخوام کەناڵەکە کوردینەم باش کوردیاتەژی فێم دکن کەرم بکەم باش. نها مثلا هكينا مثلا إيروية مثلا شلو حفت صالك وتركيا تبي موضوع هذا مثلا هكذا حقيقة سقنتي زيدك شان ملة راح اسسبو ملة ما كرد زارو كتوان مانا بخوندن همي بيش بكارمان يعني اvi zarara ki bu sada Türkiye'yi ku ev zarara haki ku şlو حفت صالة hem ekonomiyavi hem siyasetavi hem de dünyayı da rasti zaman zaman usa çebuku jiderva millet çıtır sevan ne verine bahatana Türkiye yani Türkiye şan kudubejin azabeki tülü haft salet kişini elhamdülillah hadi serkasaki baş inşallah belki cinav peyda tetir çebi emusa ümidin Ümidame bu PKK o kararı kustandiye evi kararı inşallah zamaneki kurtta silah milah kudayni o piştivici o tişte ku ihtiyaç hebi o de tebbene ser masaya çıkaçiye lazımı çıt fazla çi imkan heye tivi o kâke de kararlıya reisi Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan bir mesela hada zaf samimiye. Roja kuatiye hatta yürü samimiyet. Fazla koy bir mesela haki halas biter. Çünkü eva belki mazene, masrafi, ekonomik olarak, siyasi olarak her konuyu da hakikaten zarara ki ziyade da Türkiye. Ne da Türkiye sadece? Bölge ülkeleri kutbejin de Irak zarar değil, Suriye zarar değil, İran zarar değil. Yani devleti takip bir mıntıka hada güzel devleti evan hammi mesela zarar değil. İnşallah belki خلاص bir emri bölgeci, Irak'ı, Suriye'ci, İran'cı, Türkiye'ci hammici inşallah belki bir gene rahatı inşallah. Başa tudbêjî di zamanekî Kurd de di demekî Kurd de PKK çekê xwe deyne hûn perlemantarên AK Partiyê ne gelo PKK kengî çekê xwe datîne radest dike û li kî derê? Yani evi mesela hake rastı zaf zede emrah fazla nusa zede ev bikin fakat F1'a akıftın şeydi bir akıftını tabi hene hammi mironikari bir sermasay fakat avtuşte kubbe sermasaycı ümidame eve emem rastı niyetame zaf halise em tuhazın PKK vakti ku evi silahı hammi teslim kir şu ihtiyacı hebi em avan hammi bin neser masay. Çünkü emjit bir mesela hada mağdurun. Yani Türkiye mağduret bir mesela hada. Fazla evi mesela haki hem mağduriyeti hem de mağduriyeti ku geçtiği milleti me kurmanç avan mağduriyetten hammi inşallah ortaya dirake. Fakat İro emdehu habikin evi akıftini rastı İro goteneme zaf gerek evi kutini emzaf nakabın yani fakat emtüvi mesela hada samimine çiş desteğime beğendi bikin emevit karın musabbesin yani dedevi em
detaylı ku em mecul bibin nevim de yani. Aha. Yani hatta ku pekeke çeke xwe hemî ra dest neke ti pêngavên din di aliyê zagon û yasayê de nayêne avêtin? نخیر حتی که مسئله تاب ولا صافی نبی چون روز اول ما وساقط روز اول ما قلت تو شرطه کی تو اوکی کی که تنبی ابی مسئله هکی و انسلاح خواهد داینن ابی مسئله هکی تخوازن که صافی ببی هم پشتی وی هنک تشتنه و ام نهایی رو ام باخفن راستی زب نمعقوله fakat evan mesela Hamidi bin Neser masaya çi icab bike ama çi icab bike librene liver eva axiftene ki ez ev takibim çi icab bike ihtiyacıya çi hebi evan Hamiyem dedayn Neser masaya u çi desteme bem de bike. Başa li ew gav û mafên ku hikûmeta Tirkiye dikare bide Kurdan di çarçoveya Tirkiye'de çi ye? Yani ha ejbara tiştekî bêjim. Türkiye'de şu Kurdan'la tu zarareki evkegevantene mesela tıkarım bölme parlamenter, tıkarım bölme başbakan, tıkarım bölme cumhurbaşkanı yani henek işte ku belki işte zaf ki henek ku menekiriye çünkü tvi bir sale hakeda mesela aştiye da mezar zede mesafe elde yani emne bina biz sal avulteri Türkiye'ne biz sal avulteri Türkiye hakikaten her meseleyde yani Kurmancı mağdur bun, Türkçü mağdur bun, Lazcı mağdur bun, Arapçı mağdur bun, millet hep mağdur bu. Fakat tabi bir sürü salih hakeda Recep Tayyip Erdoğan ve ekibavi yani AK Parti Türkiye'de tişti ku hem dünyayı dit hem tukarım rahat bakımın zaf tiştikir. Jibona aştiye ku millet rahat hareket bike, herkes bukari mesela peşi bir sar avultur ahiftene me Kürdi evha kuma bu karya bakımda ne mümkün bu? Veya mesela neha mesela üniversite etmehene, üniversite etmeyi Kürdi hene. Fakat zaruki me Kürt, millet emeği Kürt, zaruki bana şey neviş. Bu işi çünkü şu mezun bir şey. Fakat şeyin mektebi medrese İngilizce, Almani, Fransızı, Türkiye sabah uzva vakti bu doktor bu mühendis fayda ve ziyaretler şeydi bir yani ziyade alaka milletime ev tişti kutfasa tişti PKK'yı kutfasa ne samimi bu sırf jubona kutfasa nav hep bede ziyade millete rahatsızlık yani İro tişti Türkiye'de tabi bir stüdyo salihada çebiye hem şkodera hem milletime zam memnun hem Türkiye'de Türkçe, Kurmancı, Arapçı, Lazcı, Çerkezci, Hamici em evi zanın ku hazaru hafte vekanda yani peşi hazar sala avultur em hatta yürü birati pevram hareket eken. Yani zamanaki Kürt zamanaki peşi AK Parti'de zamanaki hakikaten hakaret mezhep dit, Müslüman ciddi. Bale. كاك محمد هون دهمان دميدا سروك جروبا دوستاتيا عراق وتركيا للبرلمانتوية رولا هرما كردستان دوی پیواجویا آشتیه ده هون چاواد بینن يعني بار رئيس الجمهور ما ام هاتنا عراقي ام هاتنا اول شونا بغداد بشتي ام هاتنا اربيلي يعني ام راستي براتي خو جمهورباشقانیه ما جارك جلوي هم عراق البغداد جو هم جل اربيلي جو ام براي هبن ام دوستي هبن ام حتى يوروب هبرا ام دوستي ام هاتنا شي ايجاب بك شي بكبي سرمه شي او يعني احتياجي هبي ام تب خازن كو ام بيك بينن بشي چند روزك اولترجي Sudani Başbakanı Irak'ı hatı bulur. Evi lüverci hatı akıftın. Yani Irak zümera embra olarak, dost olarak hem kabul tüken. Yani mesela Erbil mesela Duhoki mesela Mesud Barzani Barzani Necirvan em hammi evan rasti em Cenab-ı kabul tüken em musabejin yuvara.
باشە گەلێکی سپاسیاتت کەم ڕێز محەممەد مفید ئایدن پەرلەمانتاری ئاک پارتیە و سەرۆکێ گروپا دۆساتیە عراق و تورکێ ژە ئەنقەرە تو میێوانێ مەبوویت و گەلێکی بخێرهاتی.